Revival Radio chenda nishatwa tonyezi biramagara umwijwire cyeshongoro kirunje cyo munonga cyatikiza cyumwe hadacika 23 zaringa shaha ibiri zo mwabaziguri zoba ninyongera kushemerwa mu programu y'urugendo rw'amagara. Programu eji neberho buri Sunday okurigira cyumwe shaha ibiri paka shaha ina kandi abantu banstaye sabantu batarabamwe nabamwe nimbareba abashyireho kandi bagira mutubaka abasubscribe program eji nkamwana wanje Reverend tuguze mukeni ya Bonicha Preni abwishomero erya Nombe Senior Secondary School okuruga okumuru Nombe nkobza abadikoni abwamwana wanje Reverend Canon abwine Dennis Kizinduka bariko bayo mwenu standikiraho n'umugenyi yayeterereze umugenyi utwatayisa erizoba n'umuntu w'umutano n'umunyambara aje kutugambira mbara kaje mwata kandi nanebyakora naranga byamukorere kukira munonga obujuruzi bwe nubwo biturukwenda abwebyo ranga byabaze kuba namukorera okwiha mwikiriza bamwita oweshemwe korebo muhimbise n'umuntu w'amani kandi ariyaha tinguza kumugambira kureka we ariho namanyeshonga ya muri mu studio za Revival Radio ijashendekereze we oweshemwe omburezi kandi umwana wetu senior muburezi ni senior muburezi kandi bamwita oweshemwe ituma Steven andogu wagamba umuribizo bwankore benje nabamanya ngo bambe wakaba yatungire no mucyayiziraha yatereza ubushobozi bwe birahanga mukorere ariyo naherezo mu kanisa kandi ubwo burisa ya Rwentanga Church of Uganda kubwo mudinari twakushemerwa ne bumburzi ibare kama nayi bari okureta amina nakwakira oweshemwe korebo baramutseho abaturikize obegambira amazina gawe rustandikiraho kama wita simwe asimu munonga amazina ganje nibanyeta muhimbise karibu tora achiyanja mbararo muraharu nishabira St James Cathedral no mukazi n'abana bana abojo bashatu n'umushomwe kandi umukazi wanje mbamwita Namara Marion bamara umbushwere imyaka 19 abwe mbabazarahanga twakushemerwa oweshemwe korebo mu studio za Revival Radio ninja n'umurundo gwa kubanza kwijoma tuko kubanza gonka kuya kuyantuko munso mutingazaga mu studio yone amina baraka rahanga yakore byo kutangaza munonga wakuba yahika ambeho zete za Revival Radio ejene programu urugendo rw'amagara kandi twenda kumanyisa ngo nobasa kutunga Zoom oweshemwe Bright imsima kandi yabase kuba nat connecting Zoom arho noweshemwe Frank Mwesije n'abantu barunja ba connectingire bintebi no kureba ngo twabasa kuba ntuza YouTube twenda kumanyisa ngo nobasa kutasyamo Revival Radio na capital R then radio na in capital R ebindi in small letters deru oteho space koraize kutaho space otasye mu 9 tukatonyezi 2 then FM nebelyo mu capital letters ekintecho timumanya wawa chikwata ninza kugarikiramo ogwa muhero Revival esheme kubelyo mu capital letter ala ezinde no small letters then radio ara ni yeryo mu capital letter ezinde no small letters making sure ngo ataho space ahagati ya Revival na radio waweza kutahakanyako ugarichote wakanda kanya utase mu 9 tukatonyezi 2 FM
neza kuba ryo mu capital letters utakita mu small letters aho noja kuba notunga ja YouTube kandi program weje noja kuba notereba je munonga nojikuratira je munonga ahabo kuba eroho kandi kuba program nonje munonga no kureba ngo wabaza kuba notunga je munonga ntwenda kumanyisa ngo program weje hona nabona basa ku streaming live www.revivalradioug.com www.revivalradioug.com noja kuba notunga je munonga kuratira program weje ubushe mukore butwakwakira korebu oryoha kandi nokomoka nkahi ukazarwa nkahi abazeri bawe bahi wazarwa mu cyaro ki wazarwa mwaka ki tutandikiraho koko nagambire we bari moderator nanyeta muhimbise karibu yes nzarwa rukunjiri Nyarushanje museru yiba kweta Chimbugu Seru Nyarushenye no muruka igombora Nyarushanje district ya Rukunjiri okay seru aho ntunku zarwa nizarwa mushija uba kweta Tumwine David abayi no mukazi we umwe bakamba mwita kansime jo inwe mawe wazarwa mwaka ki azara rukumero wenda kinana kwezi kwa munana ebiro bibiri wazarwa abana bangahi aboje bangahe abeshye bangahi umuntu yashunanye wazarwa abana abojo bashatu na abojo bashatu nabishye babiri yes twakuraje munonga twahinga arayishweka ebinyasi atari yaboro munonga umukeyi wazarirwe mu umukeyitu yanyu manko ayimbaga bo bwace yamanu bwaburu abantu baturi bace yamani okay so mwakurumu umukejo konke mbabazara hangaza uruho mawe akabajunorwe ari no mukebezo mu kanisa Church of Uganda buri isaho nabagweta musyana okay so turi bato atwebembeza batusya kanisa tukura tukunde kanisa mukunde kanisa munonga omuro atyo no butosi no butwinjire no buturire kwe no butirwe njura tubyami twantu inejo zebirere yes umukasheshe ka sande yes kabere must kuzo mu kanisa mukahurira ebukuburwa mukahura zone ingingo z'edino kuzuru kugera yes nyo cyo kutangaza myaka 12 n'eshatu nena n'etanu nkanaje n'urwinke mirundi eshatu akibura imbabazara hangazije tujuno okay so ngwenu omukura kwawe dad na mami ko babembaga mbere bagira ngo kashomaho ukatandikira mu cyakangahi mwaka ki uko ine myaka ingahe uka wakuzire uko ine myaka mito kushoma kwanje bikaba bitanguhi watandikira nkahi atandikira ari akashomero ka Church of Uganda yes kaba kari aho mbayita Nyabushenyi amuruka katambuze bigere nka kilomita mushanju turyo bwana buto munonga kanye ninke myaka mukaga kutandika P1 tushoma konka bikaba bigumire abo ko bemirunde yibambingire kuruga nko P1 kuzo P4 nebaza kuba nekere inashomire inagira mu class nkiga bakubingira ki school fees tata go nagambera Tumwine David abaryo musinzi akana nywa munonga cyo kunywa na hati yanywira hingambera ziranga murinzire na hataciro ngacho murinzire bamba nabo nkabona abakunda kandi nabayinesho ngabo nki bari umunsi so mbwenu waguma bakubinga bushanga gwe sente zikazitaruho bari abandi abo babezerwe nabo bakambashoma bakaba bashoma konka bo bari batu bene nyona atandikanye n'imyaka mukaga simanisa una urazi kutandikana ari kusya mukaga nke yanje yes so banshangisirize nyondi yawo nani ngo mpisi rimba mbatandika P1 ba
nibambinga nibatubinga nibambinga kuko besente zabenzi tuhera mawe akabahingira umuzi ubwirobwe kabazirishirengera ushanju umuzi kwingo w'umuntu rero omwazi akakuha rushanju so rukwera abana abo abojo bashatu abishike babiri kubarisa batatu guhika uri kwimuka mu kashesha kazo mumbara kagaruka mushanju gwekiro narahira ezi nabenda rukureba twakurura mu mberejo kunabire nahikumpi P6 keringa tamu 1 mawe abire na tsindikira waba akwatirire nakakabeka ro yafa sorry ishomero niryo rumwe rwabe no shomera mpaka cya mukaga hariya kamara nargayo batureta musyana kana nabwo ishomero ya cyacu ateriyo kakoma cyakana ukaheringa P3 ati ni jam primary abiri yaho aburisa bwitu yiri ne mukasa standard ati nabantu nazo P3 kongana bwe still fizo kugitunga kirye kizubu bakutubinga buri izoba konko kusimemba bazarahanga nungi nabayo batubinga ahinda akire yo mu kirasi ngabanyega kandi mbikwata so abashomerewe nyuma wono babimanya ati nimbasa gambo rujunguru mpya inaninza kandi rungaruri azobwira ubwo muntu wa P6 P5 aho bikaba bigumira binje ngaba obi banje no asa kumbuga na hatubure no kumanya konke kinde cyanye gise munonga ikanise gino muziri twabire yabasande garukozo mucacu hura messages ureba kuburira mushaba nubabire bakubingire nubabire bitagenzereje konka kugaruka mu amani manguranga nakumanya so mwenu waika waza yo kuri abajoyini wazo mushomeri indi umucyakashatu icyakana umucyakatano natebwa hemikono bafitaho imikono icyamukaga icyamukaga tinda gishomere munonge keri nkatamu wanu aho anyokono haya feri ngo yaferira wa P6 ndukuzomwe njiro P6 cyamukaga mwe nakakaro karigiraho cyumwe karigiraho kimwe karara konke mbabazarahanga zuruho kigwenda kugambira amazima utari kumanya rahanga nabaferiwe naferwa kuyafire ati eriyemize yabe nahinga akaba yeseraruire akarwaraho nk'umwaka sabansi yashasha abahori bakabije bamushabira cyacu wedeni batayi bebija batayayira batuhamya era nakuyahumwire siro nabwo bakagumana bija kandi twayongera kundi kanisa abo kuba n'abanyazare bitu abayimbagira nk'abana batubaganise bagira batwara korero wabo rahanga n'umuntu abo kuba no munyarahanga ibingi bikoroberamo rahanga ntigatega nwe yampabwire ngo abana bakuriraha abo kubana babasa kuraje kandi bakakuraje mu izine rya Yesu abana abo kandi bubaza umwishomero kandi nywe nashitama abo kuba wabire nankorata wakanda kamari cyamushanju ukananye na joining muri mugwa mami gukwinjira abantu bemizi tukamukapaka sakana abo mushija ndumuto myaka 16 nayorra abana abo bakura bucura no war kutangaza abo mbabazarahanga akashoma ariho kibin kitongore cya compassion ibija batwatiraho mwana ogwa kashoma nyonkampa kache compassion ne kora binji nimba sima mnonga ba director bayo na mnonga ikanisa boko bankaba ogwiro bwo bamushabizi narye ngabandi yahaburisa achachi nimpa kasaho
bampira umurimo nimparagatira kanisa umwana arukushoma buri sande nabakwaha akarumo bakakanguha kukaherezo umwana urukushoma buri sande niwe bantu barabiba murebire bampaka mu gukora kanisa so niho bamanyire kuturya amafuzi bakandi batumanya batwaraho umwana ugwe bamuto compassion so tumana tutaho kace then hateze inkupaka saziyambaho bari abato umwana ugwe mu mbabaza arahanga akaje barabiguri ubwo wayakirwe kanisa katayibo compassion so tutakace so musiniya ati muri veranda naho akajwa veranda kungera ari nusigize diocese cha Makanda bamwita reveranda Ngabirano Martin ati nuwo muto bucura ebirahanga akora ati yo mukwasora ingoko yashoma primary secondary ya za university ranga yamwita yamuhereza ubuhereza ati numuhereza kandi numwahuri ngwino mukamasibo so ngwino umukora kwawe uko waguma kanisa wija warugota kanisa ayi wabe nokora wagumiza munakiha nakora wa kanisa aho namaraho imyaka nk'ibiri kanisa wagira ngo neha bageta musyana cacu Uganda neshangwa muri Nyarushanje umugombo ya Nyarushanje umuruka Rwandago so na pakasawe imyaka ikeri nk'ibiri na connectinga na funo karo mukaza rukundi kanisa munonga ino mutabana rukora kuno mbarara bamweta more katembeka ya gambira mutabana okundi omwesigwa bija ubwo mutabani yanjera mushange mbarara imbasa kufuna karumaka kuciraho nkorora agamafuzi konka tata wakaba yatusigireho karicanye bagamba nyine imyaka mwenda yaza side za Buganda kuyamara imyaka 22 matuga Kampala akinyo cyo kunywa cyeco akanjira akakiza wabo kuba kunamukize imyaka 3 nagumwe naza natandika kumurunda naza yo namurunda namugarra na hatari umukanari ya Butara songa ina mushangire siruka mushanga ari umumaro agakukira nago yabiranye umukubanza ensonga yabakwereza yonko mutabani warafire munonga kuza kumurunda akana akwirize he yamuhira umukayikaza kumutwara uko akagire kupakasa kuronda ibintu ngo biveho narabwo mukazuwe okurugo munsi umwaketa mwa yayenda ngo abarigiriho ahumuka wakangira ngo akagire kupakasa konke ibintu byayanga tiyatunga sente tiyayenda kutaha yakimanya nyuko narebire nk'omuntu abashija bingi kwa kubura obujunanizibwa atina n'omuka abana be mukazi wagira abahunga nyonkwe namurebera njakareba obujunanizibwa buri buhango bwo korera abana abo kwatukuza kutandika ishomero bakamugambira ngo sha abana kabakuzire tumwine tubatwara ishomero yabagira ati abana abati bine bwenge akana besingira ngo tumwine bwenge mawe yambuza tumanya nababatine bwenge baza ishomero nubwe barayike uriya yaje ati bana babuti bine bwenge so nto yagendirira Kampala kamara imyaka yona Kampala kamara imyaka ingahe 22 kansiganye n'imyaka 9 nayi muyayo nikiri kunumbarara wabira umusheja warigiremo nashwire nakozera amaka kandi cantangariza akaba nampurira akahuza bamugambira abana be ko bakuzire bamugambira umutabona ko ari mbarara ko niyo rukorera so muzamanyina nashika njambara rangija no nabwe stiro umugisha gwe kanisa ngira wagureba owan connectingira umutabani akabari church wedding munywani wa mami umukanisa ati yan connecting umutabani borumbarara andondera karumo so ni jambarara mishijogwe namushanga nakora tutaru ikere karote kisogwiro bwa mahembe gente yes nashireho mishija twaye namuyende tinza kurondera umurimo abiri myezi nk'ebiri yagera naza gundondera hoteli mu town y'umuyambarara
kushita oba kugeta highway restaurant ngaba kuyashiriye bamugira ngo agumissirizemu ubwiro bamuzira agumissirizemu niwe akansugumuka akandi kumukuya hakutura so ngenda akinsugumuka nyunka ndashitama kuba nkamanyiriro gukora ngenda nza kupakasa nza gukora nundi mirimo meje yarije kundabeho nza bizimbe nkora konke kibasande kariya ake kanisa kakundigamu ko kushaba kandi gumusenyi kandi gumusenyi ito abentutura ndamuze bijeri nkandaka tembaho na piki ngenda urusenti church nshaba shamushanju ngari kumuka ngari kamirimo yanje yo tayira abantu bamizi kwekorera amakara nija kagaba meza 3 yabana muka nijuka mbe ni pakasa ni ndunda nati ntahamba ureba bari barumuna banje konkara hanga n'umurunji kuna kozi recent nkazitunga nabuza bizitari nyingi katkorera nke 12 izoba baza kwira ushange 12 zubwine kwezi nemitwaro mukaga kandi umukaga akanisa arena agambira nkani nkora bakana batwe mitwaro 2 n'icweka kandi umuntu uruna kuntakagira akanisa inabe nkora kandi korra nkani nkora shiringi rushanju ukwezi nerye mitwaro 2 na rukundo so mbarara yakiraho kumcharo na pakasa nataha abana nabareba nagenda nyinemu akasente kakanyako imitwaro mukago biro bekeri minja abo kubani njuka nkagambira nabana bitu batagaruka mu musiri baze kushoma chonka bashome bitabo bashomaje wabina nkurata kuyabari mu P7 akakorin akakora mukaga wabina nkuratiri P7 akakora mukaga kunga nkantine siko basa kumongerayo 20 nena kurge obunija ikerye 20 obunjambara mwaka 20 20 nakura nanye nanda kutasyo mukazi hata abana bari nanye natandika ku wenda mbari kuri abo kwanga ndeba bakuzire nzi kunjira makabo kuba nakura uzo kwirukanze byawe yanje abana mbarike responsibilities manyobo zayongera ukikinsimira ranga munonga ibintu tibirangumire munonga okundemera andi kitakanye bokukira ugambira wishemwe nkabanjunurwe omubiterane biribe nagambire byo buto bikiterane tujunwa obumwajunwa ati kiterane kindi cyakwija noboru yo munaku no wagireho mudansi no wagireho munyakeje mushogoyo nkashogoyaho kuba kanye namani minji munonga nyoru kureba aganyambire gukora byinji konkabo kujuna kozi kuntaraje n'urwete ngumanya hino kubire ndi nikiragambira abo gukora nabo abo gutura nabo no mukazi wanje muroba ni mugambira ngo aguma simera hanga ari siru umuntu kujuna kwindura umubi worumu okazo mbishikiri banka bankunda dance konka ina kiremba ranjire kupakasa hati mbaranga dance nkazitina abo bankanyi nizira mission yo kuronde sente ko ramafuzi gariya so mpakasa baranjigara mpakasa kora bizimbe abamwe batunyaga abandi batushashura konka habonera ku kire cyaro akagwinku nibene no kunanagamba katiko kushwera umukazi kutasya naye bwo kugamba ubunjunwa jeje mwenu ati biriye byo kujunwa mu kiterane konkora umuto tabicengere ati 2023 ukabata kashwire naruka washwire ukabanta kashwire konka nagireho ba girlfriend binjo nabuza yo kujuru nabwo buriyo ntabirukangiremo konka manda kukayo umuntu ajunurwe takugenda we nabishima
nako kuba wagenzere washuba akutishura agera kariya kagaruka kanuza umukanisa buri sande kanuburire kikuburwa kawashwaze kitinsa kawa wazahi nkabangarikira hi konge 2023 kwezi ku 10 2023 kabiri birabira na bishatu kabandi akari hiterane aho sense church mbaraha yes umutego wacu kandi kugira ngo kumanya mukama azokagumana umanya hati nyonishwa ngo ni umanya konka hino munkumarambirika ati najya hatkashishika n'icyanjye kumanya mukama kandi ukagumana umanya na bayita bukujunwa tenajo tuwaje konkana acurira wagomerira kai unkari kija ryangambera waruhura kunabire natahire ndi mu kisenyo kwife akahari yomushije bakumeta Milton ayinebeduka kana gacarugome side za shema ntunywa chaya dukaye tuzabyengiri tuganira irakariya garuka rero wagomire nagomire mugambira ntuno Milton najo nwerizoba atapana ntunajo ntinyusire ni ngana arajo ndwemero nikebiro umbiterane byo witumuka mucyaro konka hati izoberi najo waje agwata umungaro ashabire shara shaba shemererwa urugobwe ni kugandara amazima life yanjye ikacenginga ikahinduka ibintu byayongera kungendera je nabure bitangiye ndiri kubenyimaho anga kabandi nda ayina abandi ndakukayo kuna nagambire konka obwebwe bikagendera kimwe je abakubwira obwenkaza nazaho no naza kusindika kigali nargaho nakoresa korra abantu abizimbe atikanda kigali ho habonera munonga uko mwenka nkora nko mutwaro niba bisiyana n'mitwaro nkagumwe ni biri kanana mbenu steke katemba yargum za 20 nazazo mutwaro temba wazo mutwaro za kanana mazima nkaba ofisa ku rwobwe ikintu cyaterera yes ubwo robu abantu nababajunure konko bwo romu kure tuguse ukwiharahanga uyebwe kwanyishka ko natungira ka sente natandika kushanga kwezi kwaza kwanye n'emitwara abiri raifu ekambonerera munonga ikintu cyatandika kuterera cyabaje obwirobu obwobenoza nko kuronda kisho kashitama yeshaha nkibiri hati tokishizayo bukuba kwabo kukora konka ibintu bikangendera je ni kugambira amazima kuruga 2023 hati byabonera muje nataha nagaruka muka kuriyo wabari abana enjuze binyirere nabyihaho nabatera ho tubatabye byo birere tubagaraka kuterwa enjura ababyami nakora 2028 nahurira kisigazi kaza munshemire kugira umukazi akasente nako katandika kuzamu yes 2028 ukwezi ku 10 narundo mwishiki wagira utunanya tunshembe kuba nitungo muweza kuba wareteje ne basa kumureberera hati natasya 2028 kwezi ku 10 2028 kwezi ku 10 omukazi wa mwihankahi wa mutungota wa jugaki byo bintu bikaba bitanguhi konka mu izine rya Yose bikaba byanguhinga banajunurwa kuba nyijwa nkaba omukikuna omukimureba bakaba bamwihira mu cyaro mbahita mitoma ahifiye town ya mitoma wara kasero mbaketa byakahimbi ishogwe baba bamuresire mbarara ngwayege ebya saruna kabari umusini ya sirino shana ofizi yanda ku banke yo witu yagoma bamureta yege bya saruni nabimurebera umusaruni nkamukunda namyanti basa no kushashura saruno jege
kuhahwire ko mwaka turi mu relationship namjaje utauza zikora maka wareba nabasa kuba house material namukunda niyo wife material mbwena nanye ka capital hariya nawe wari tukagabwa kagiremo ubwiro bwe nakigara nargaho naza kore duka na mto muduka ry'umwana muto okay ubwiro bwe kwagira ko abo kunchondoza ngani duka wagitandika waho immediately waiza kumutunga tuturamazire na n'umwaka tugura kibaganda ho yagira ati nyoye duka ninje basa yagira ati ninje basa wamtandikira duka ki duka ya chakara myonyo che aho mtabona tunarwo mu Kisenyi nazaciyanja naza kora he duka icantwireho emerume mingi abantu ngamba bona bine bintu twara Kigali mbitwara kiyanja hata nakunda kiyanja nara abantu babashubuzina bahakunda nibitambura speed nibashira ku shopping aha inabe nisindikire Kigali yes hata kundise kiyanja najena naronda umwanya kakapito kakagireho koko bojunurwe wishemwe sente nakaba kache no kakoze somo ekiricho kandi nikakanya abo kuba no bori yombuteka mkamantarinzi ni manganta kurinzi nkamitwara 25 na ukwezi konkazi kabazigumaho ingambira ushemwe nkaza kuruga kusindika Kigali nyine miliyoni zina aza miliyoni nazo bwiro bwe 20 nazo kazi rye sente kwanga kore duka mpangwe ibintu bikabira mu byinji so 20 naza kore duka natasya obunkore duka ndibwe ntasya 2025 naza rumwana wo kubanza tari umuseni ya 4 sente kagwa bushenyi konkana hayonji nagumo mukujunwa chiwambuze chenjugano tuzargahi kwabire hahwa nko kwezi kumwe ntahize najara kanje ndo herinde bugumero gumushiki wabandi nzo wabonye yanjure ncwerwe bintu kandi ngeze homberonde mbibahe ombwire kandi obunjunurwe mahati nabwe mbentine kushwera ntarabire mu kanisa ntagisro ubwo murokora kuraba mbena kambe ndi omukirimo konka ndwane munonga ranga nkwase kandi era ranga kankwasa umukwezi nkakumwe ebiri naje naye yanjura banchwere ibintu ebindajuge mu myaka ebiri nkagende ibintu ebyo nabironda bakugirira mbabaze myaka ebereje yona wine marabo baka manya ko kubojunurwe na n'umukazo uri kumugambira amazi mo kumurukora na wari kureba nawe nakurwana ho waba bagambira ataza ubwo wunyine nabasa kuba mushija bagumisereza imyaka ebereje kahwa 20 na mushanju natwara injugano zabo umushi wabo kamutwara 20 I mean 20 weja warete njugano 20 na mushanju umwana kayazira umwana 2025 so naba injugano zabo ikinkwijuka gizo berimba injugano zabo ngabagira ngo haza okwezo koko tuza kwandi ko mukanisa tuza gito nkwashiwe ze sente waziye ntite ndarinde nkana ngaruko mukupakasa uninza gukora ubugeni inza gukora ubugeni buce obundi kubasa konganiza oburingande ninza gito ninjiko maraharo akasidro akaba haruho Reverend bamwita Mukundani hati ni mureba BSU Charles Mukundani jamusasoro mu tamara ibitindi sabyabo bya venarebo Charles Mukundani niwe yabirari curete wa kasidro obwirobwe kunache mugambire akashemererwa tinyenda kugwitwa ninjiko bwirobwa kantwero kunshashura chachifi ko tiba akanjati mweni wijugiriki ati wo ho murebiye kanisa nabikiriyari nga muje mugitwe bakurstayo banje mu kozi kinani ngambira ko kunda rahanga ibingi nibikorobera na wakwakira kunda akorebyawe kanise jumanya oyiremu ino muntu mukoro wuntasima sasire Bishop wito mukunda Sheldon Mwesugwe nyowe kunashira kiyanjaho
of course kunarigire kunagambira kandi yo mu Kisenyi nishirabira all saints hata nazakiyanja ekanisa yanje immediate neti kwa kubirye ya ruguru ya hihinanye yaba cathedral kunashikiremo umurundo go kubanza nagikunda kukira all saints wirobwe kwikeriye 2024 kagikunda munonga akariho bishop Elisha Chamuganda kabani mukunda munonga nyo messages zaba abakuru be kanisa ninjara kuzikwata munonga argaho azaho bishop George Tebesugwa na wajargaho no hijirogo mukunda ni msima munonga we ine points ninje za kuchera gamba ninzikira kuzikwata aroho akagira ngo akacondoza yashanga abantu abinja bo kwangara n'abarokore kandi mazima akacondoza jabo kuba nuko witu abantu abari abajunwa abahangiri n'abajunurwe n'abarokore taro no kubanganiza abo kuba n'abarokore nabo bafa konkati bakufa munonga nkabatajunurwe akabo kujayana kwensi abenji ababa kubabekereza Yesu Kristo kuba mushino w'amagaragabo abamba bakurigirimo mbwe naho koma kwekwatsara hango kabo murokore hariho cyango munonga kiri kuba save da magaragabo ni byinji abo kuba tiyaza marwa tiyarara mukarabu tubamutere cupa tiya yirkanga kararo mahando umwe bakamutomerera munara bakamwiteramu tiyihaye ndwara nkasirimu nebinde byana ihombo shambani hate bibyonka umwe bukwangaze ndije myaka yes so bishop Pecha kigamba kacungwa bakacondoza konga nkarekiri obvious mazima n'gomazima ni mukunda munonga abo kuba good research points nyingi eza kugamba ngira kuzitaking kuzitoma nkora no kuzifollowing nanye nyongera kucondoza mukureba riyare nkomushomesa we nkomushomesa nibigenda ni nashobore shonga kandi nyowe akoreka n'ubukomoko bwayo nanye nterayo ndeba yenyuma ndeba ruyari byo so ni mukunda munonga nacamugambe kandi mukunda munonga almost bagira ngo mwana urukwegaje no rukunda bashomesa be so nyowumbu gufuno cyo nagamira ngo kanise kanye hare abo kubukano ukunda abagira umuntu ukunda ebirumu yes wabukuramo kandi ngambira n'abatakajunurwe namnonga be myaka nke yanje yes bagezeho barozeho injira gambira bukora nabo mbagambira nti oyinenke myaka 8 nke yanje nyowe byanje bingendireje bikugendereje no bitabire byingi nyowe bimara kuba nimarwa nabyo yes mwende niwe tugezaho ukikiriza Isaka bomujunu wawe akakwiha nko kwayanyihire yes iwe nasa kushangana ngo wikire nambarara nukora nangwa n'imitware 5 izo nka tumwikirizo kareba intani ser kubasa kubaho imyaka 8 huyireho na nanke amonani kumeyora yongereyo ubundi no basa kuruza ngo akushemerwa nko kwanje mu bembizo ba program ni gambira mazima munyowe katana gamba obujurizo bunjunu ebe nabire nkora ninja kuhereza kachako oweshemwe kore bono twine om studio za Revival Radio om program y'urugendo rw'amagarara hanga amukorera ibyo kutangaza nani ndeba atashomere cyamani waza kumuhurira uko batandukane itwe nagambira tinka kumumcyamukaga P6 primary 6 nangwa no kugeza taragereza kayatkace yakangayo ibintu byayanga owabakwatireka ariye nyomye yeka akabari nyinabo nwabe nagezeho nafayo naje gona ngo abana bakagira hibahika akabe karo kashoye kiriho kargaho karara nyinabo yarwo magara genseji mukama yongere kumuhereze cyumuro cyurungi ishabo yateganiswa nkastano kwa rwana amarwa ga ekibece cyamarwa cyashwekera burcyum cyashwekera burcyumwe cyona cyihiraho cyumwe nakakaroho cyaretero umwe yarga umukayi yahunga weshe mukore yanatagambira imyaka 20 plus yona ishebo bakaba tacyumanya kureka bakamba muhuriza mato naho nabuhuriza gandi
abuza baitu baryoko bakora ki konga finally ranga yabarinda yanatagambira mugenzi wabo last born ukawo compassion no kuyamukwatireho akashoma kargaho akajwara degree hata numuhereza numwahure ebiyesakora kore buyatoba tweto kutobitwe okuruhengambe ya hati ya hasoringa ya strugglinga finally yargaho yagaruko muri mbara yakwaturwa haba imbagezaho nagabo abanyambabazi yavuge kigari yarwoku yashomba makara yakoreye buri kimwe cyone yanatagambira n'inyuma ngo akakoraho akanisa abakora rahanga nawe nabakora kandi abijuka nibingi munonga kongo kukira munonga nakugira ati nkaba nimanye kanisa kanisa niye mukozire cyarukore bunegisha kunogira ngo akarwa mu kanisa tiyakubaro kunogira ngo akarwa mu kanisa bunde kayabo kwetaro nani intera kashana riyo nagezaho narondishe yaterogo umuhanda yamuronda yargaho yamutarura birahanga akora kandi natijya ngo ishakiruho ntwina amatsiko ngo rahango bwamurinzire ko robota wa man naje no kumujuna namutambira umuzugogo wa marwa kandi nojya ngo areke murema aine shonga bwenji acyoroho kandi no muzeyire wanyu tongera no kumusima nawe ukubazara kabato munsi n'ikindi kikora umunongo imwe kikora umungire gutsimba amaju no kweshengerezo waheguro ushe mukore buti cyumwinaha kandi tuje kuba ntongera ganira nawe bingi munonga ntuza kuba ntumbuza bingi munonga no yongera kutunga aha YouTube yitu kandi turuho buterevu turuho giye munonga wishe mu bright ni musima arwaha azira kamera yongera kutukuratara ubu urukutunga aha YouTube channel yitu revival na capital letter ezindi ni small letter oteho kanya ningashi space utase mu kigambo radio na capital letter ezindi ni small letter ugaricyo kuriyetingeho space oteho mwanya noje kutasya mu 9 katonye zibiri dero odiyongereho FM chime kuba kiriho mu capital letter aho noje kuba notungaje munonga aha YouTube program yeje noje kuba nogikuratara kandi uko warashyeho making sure ngo waheza kuzaho jiro wamanyisa maybe ukiriyo na struggling kuzaho naro rukwenda kumanya program yeje akagitungata muhabure umugambire procedures ningashi emitendera yasheme kuba nakuratara okuba natunga program yeje abar streaming live www.revivalradio.com nemwe ntongera kubasima kandi cyo muri gukora ndetse amana munonga eje program niberuho mbwe niwe yongere kumanyisa abagenzi bawe wahikaho subscribe nje kandi noja kuba nokora ikintu cyukuru munonga ahari yemwe abari kutukuratara twende wishemwe korebu ariyaha no twatayisa mu studio za Revival Radio wishemwe korebu nibingi munonga byataganira kandi tucyumwinaha yashendekerezwa umunywana wetu kandi umburizo kurugara wentanga burisa wishemwe umburizi ituma Steven bwanyuma y'icyo shongoreki tuje kubantagaruka n'ibindi bingi ntumbuza eka eriyo negendeta ajibasizata kuriya yomuka bagenzi be barbata kandi nareba nkahi nibihe byayorekereye nibihe byabase kwakivinga ko mukujunwa kwa gobere muki kwenda ngo rya heru na wakamanya nko kwikiriza Yesu ebirungi byona nobikaho program urugendo rw'amagara tulina katonda asitula abanyomewa n'aba batamanyikitwa bonna abayimusa zemulabyeko Yesu saba mukowole nawe ajja kuyitaba tulina katonda asitula abanyomewa asitula abafu ayimusa omutindo zemulabyeko
yasala omwana ku myaka 9 ddala Katonda asobola Katonda w'ebiseera ebyo era ye Katonda eyakola luli mama leka kati asobola asobola omugumba wulira asobola okuzaala omukkiriza abaana birabo kubeeri mukama linde ekirabo kyo kijja toggwamu maanyi sangula amaziga gosirika olusuku Edeni ku Adamu ne Kawa wanoonya obufumbo owulira otende waliddwa nabakutidde baalinda ali kubyajja mangu yegilo kimo kikuume teweeyonoolesa kuume ekitiibwa kyo bambi omukkiriza ekyamagero kijja abaseka baleke baseke bebaliba bajulizi okumba osamba gawuliriza ekiseera kyo kijja oyimba oluyimba kyasobola mu kifo kino nalibwomu nga mpita mu luwonko nga ndi mu fyeta mu kiwonvu ekyokufa nakowoola Yesu taata nampulira kati mukowoole naawe ajja kuyitaba teri kimulema Yesu Radio Chenderesha tukatonyeza ibiramagara ombwijire programu nyamurungi torowaha nyine ba technician bamani baryaha owishemwe Bright ni msima aruho atwineje munonga nyine umwana wanjaha Dickens agaba karunjo warwo haraho kumweto wagwo mwate bwoho yabari mnonga kandi enbenda umurimo gubarukora hano kwenda ngo ryahera base kuba natungaje munonga na kugira ngo oyongere kuza online kandi otungeje munonga YouTube tasi ya Revival Radio Revival Teho Space Radio okuriyetinge ndijo space otasi mu 93.2 FM cheme kuba kiryo mu capital leta aho noja kuba notungaje munonga YouTube programu yeje noja kuba nogikuratira munonga noreba abantu range byarukora nebyo kutangaza
programu eji niyo nigenda kimwe mpaka arshaha ina ukommission tuje ku bantu akira amasomo messages ninzireba nizeyongera kandi nimba hamza tuje ku bantu rushoma abo kuba niyeshonga eruho nimwe ntaba kuratera munonga twari mugishogo ndamutseho my aunt peace habiti okurwo murubaya na family yawe yona wishemwe peace habiti nakuramutseho antshira rwantrend na family yona tubakunda munonga anti Nola Keita na family yona mwe bari kubayo abantu barushozi rubaya mnywana wetu mkuru w'abakurista yabo busaba dikoni wa Rwansingo wishemwe Tamze John na family bari kubayo no kunda Revival Radio kangara cha home studio wishemwe karibu Gisebo Rahanga yakore byo kutangaza watandika business kandi yakwireza na sente zwabe warondeni omukazi yagumza munayo sente wayongeramo nari zakomaho tugambire tiribi duka naza munashubura emyaka 3 nareba bitari kugenda je audio mukazi namusigo mu duka naza kutembeye ngito waza kutembeye ngito nazirondo mu maduka gomo muri mbara ntambara nazo umwaka nkagumwe 2 nduha ndeba enakuyagarika yanda kube ya Kigali njera pana rikandondo gundu murumo gwabo go kusiba ni ntambure town yambara yo neje yo kuranda gitambuze bigere etyo tina intakarabaga nebigere ndukutembeye ngito kubyashobire nkora research mu dijomeromo no kushabaranga ati njanga kuvuga boda umwinabe nkoraho research nashanga gwe ngubasa kubonera ubwo kuvuga boda yes ati 20 na mushanjwaho nkawedinga nkagitwa ukwezi kwikume 2013 20 na mushanjo yes akapichi nkaba nkatandikire nkemyezi nkena eduke kiruho ndonda ndukutembeye ngito bibara kugenda je nzakapiki ati okutembeye ukorgaho ndonda kapiki konkedoka yegumaho konka bitari kugenda je bitakugenda je omukaza agigumamu rero umubwire buce natandika kapiki ndebe kandi ko kabonera ati neduka njirika ibyabe biryo muduka byo nambiguza mbiguraho akasente kona nkarundana nkagura mu ploti ubwiro we ngajigura miliyoni 1.5 ploti wajigura nkahi najigura mu kiyanjo ko munda kiyanja warabakipira njigura miliyoni 1.5 yes hatempa chance yo kubone cyo gumana insingo mbanka aho kwane cyabe kinzinga miseho nyuma nkabanta bona nari yaroni mbanka kurabinza kushabaroni cyo kusinga kimbura kikobora ati kunatungira chance jo nabona ka eduka nagireka naguna nazari pichi wazari pichi senteze duka nagura hakapichi naguraho nakaplot deni hata naza boda fishery akiyanja stage yes omuntu ko rukubojunurwe kini nkigambira abatakajunurwe yes ko muzindaro nabajunurwe ngo bajunweje ebintu bingi nibikorobera umurimo gwa boda arahabinja bakugureba nko gutara umurimo murungi konka ayemirimo yone y'indrabire muninkora ogo kukora bizimbe kandi korere 20 zo bariyona go kusindike Kigali go kutembeye ngito nandi no neduka go kubori yo mwese go muri byona ebingi bikorobera era ni kugambira amazima mutebekana sa program ngwe byingi nyowe bikaba binyorobera nobora hati ni mvuga boda jo mustate na maramemya ndingo magagwi 16 kwanji emyaka 16 kugambira amazima ngwe mbabazarahanga zuruho yes ebintu bigenzireho je
bigenzereje ariho n'abatakubicenga ntoki mugambira utwonga mwana tujunwa tuwanto mu mbozi zo rokore iwe tanakwetegereze biryo nontamo ariho n'abantu banje binja bisorwa marwa cyo sasa munonga abantu nkabana abo naregambirireho nyowe ari ikintu simara tatukira munonga ikintu mukundira na hati akanjuna samaro nyunka junwa marwa ntakajunurwe nare akagantamisa wareba okugoserenaga mugira ayiga mushize na junwa ntakajunurwe nkajunwa marwa ntakajunurwe bindi byona so atine banywana banje abo nagambire yes ngira nta ejembere yorumu dera kuyihe mu idareka kutomurindi abantu babura kukicenga umuntu omushoborera mugambira hindi gire nyowe mugira ngo wabana okore kirico enseje ne korobera umuntu reba takucishoborukirwa kanyine umwana wanje nkamugambira yari manamaro yari mayanywa yakana kufa gargaho gamukiza mara ekibi cyaca musingura ureba umuntu wari nko mu myaka nkeje yanje twishimye ko inamani konko mwambugana hariyo ryari nko muguruse nugakumaraho so aba je message tingaye bwa kugambira batakajunurwe ngo kujunwa yes ibinte byinje nibikorobera ureba nibyo takareba gankati nisimaranga munongo kushanga ni mu studio ningambira abantu ngurahanga n'umurungi kanyo so orahanga iwe no mukazi wawe abehereza abana bangaye atweriza abana bana abojo bashatu na no mwishomwe first born ya myaka engahi first born aine myaka 20 no mojo no musheja mukuru guhati ndijo nawe no mojo nondi obundi umuntu nabasa kwebuza no kwenda kumanya korebu abana abo no botarashomere cyangwa mununga no bumzere wawe abazere wanogamba mzere wa sho kata kufaho mununga ibyo kushomeza iwabawo bashomereho ino ko bapushingire nabo bakakoma mu cyamukage cyo wakomere chombo yenu ni shabarahanga ankwasi abo ko mojo mukuru ari umuseni ya 4 umojo ukora atari umuseni ya 3 kino na high school umojo umukuru ari St Kagwa Bushenyi ngam seni ya 4 urukora tawo seni ya 3 kino na high school urukora tawo mojo P5 cha katano yimbisebwe musa ori no bucura P3 amwita muhimbise Sara baraju bona abana banagamba katandikira nasari mbarra junior barigireyo bazo mu secondary zideni kandi bariyo mashomero maronji gona kurigira uko ryo no gagamba kandi tino nishabaranga ngo tino barabinjire kuyihana abaza esente noziha omukuvuga boda yawe ju ugamba mazima enyinji umurimo gwetinga gugamba ho kibicona ungendireje ne bakastoma binji barunje bantu ko kubatwarizaje nabo bakutwarizaje ibintu bingendireje nomwe ko kitaba twira mutabona munonga ko kubana uvugejo pichwaza kashari washanga ibitoke nabyo biko mu bireto biguza kumara boda yonka kwato uko kakwato wato war umuntu kanyariero kashanga ibicuri bakabaguza kuba kubiguza ukatere sumo ayibakasoma bakwamba kutumo kwa byoma byo kusoka buze beyeri washanga no baho hata nabyo koza yumara isandu bishomba mu bireto bishubura sorahanga kubasisatyo ambasisatyo proti yawe riye yiwaguzire okijine arahanga n'umurunje munonga ngoko nanagambira mutebekana sa program ejo proti kangu manyisinga hono mbanka ngura nendijo nshashora epichi boda shashora banka impora rero nyonyi hayichi roni ngura proti zindi otyo almost nshimye kwa ni mpya proteina omo eriyeje chiyanja wanji yechiyanja hariyo ina akora nori hari ibiri
no wazombekiremu aramu abakuzipangisa no zikorera mu kintu cy'entasi narati sento kiriyo no zigita konka ineze nayombekireho zabapangisa ncenke okay izindi zikiriho bushantu tugizinga memisiri konka zuruho kandi mbasize ku developing aho tuciye tukurugamo ka rent nako kanyambaho umununga school fees. Okay. Omukazi nakora ki? Omukazi wanje ni mukunda munonga nabo nakimanya. Kandi ije myaka yone inakugambira. Kutwara ijiro muduka twagireka aturumuka arebera abana nakora ibyekane nahinga ndebagana za program mbasabwambira amazi mango muri mbarara nimbaza kurwo mu season engage nitwe tuhinge tusharure kirigana magana 200 plus zebicori zebihimba umproti zanyezo umproti zitwezo tuhingamu fundamentation tufuname ibyo kurya. That's good. Tunge nkoko ebicore bitwingire tukora cacu turise nkoko ezo obura kuza kuspendinga nozagura zacu so yes tarukora w'umuntu umukazi ecwambuza umukazi wanje tarukora w'umuntu narahanye nayekozesa omubye bergamentasi anabyo nonga because umuntu nasabye utari yo mukashita mushiru numurema kurigiro kwanshobora ejo nebir business mpango nenekira in short nabanasha no ineduko mtawno ejo nentasi hamana mnongo koze semikono ye akashubura kandi akayamwe ibintu bingi mbwene kiri kumanyisa ngo akwerere cyangwa munonga ngayiturigire mbabazarahanga kurigirire je myaka nikikora munonga nani ndeba mwe ibintu bingi munonga nandi nindeba okuvuga boda je myaka yona nareba mu bwesukwa jakabira nareba mu okumanya ecyo rukwenda abandi nakwata kwatoku umuhendera nomwe otene neki ecyuwiyamu ecyakabiri no waye sigire kumangu no mwesoko iwo mushaba buri zoba nwara kwereza school fees nwakwera nangwa kakwa nobwenge bukuzombanko kehero kandi okamakinga shwangwa kishashurumbuire abandi tiribire nibazayiro nibagiha inkejo amuherwa izoba nibatura hansi batwara ibyabo konka bwemba bazarahanga akwerezo bwenge bwo kureba ngwaye rwanawo yamuherwa izobo gishashira kandi ushomesa abana eka yawe baho kandi nibingi munonga hati mwenu arho proto already ezoro kupangisa narizona nezawe noze kuzikorera mwibi zona nezanje ninze koreseza. Okay. Ineze nabasize kombekaho otujuto kwihamu renti watangiye kutamwa abapangisa natangiye kutamwa abapangisa shimukanye n'abapangisa almost 16 protezo kandi zitakombekirwa tuhingamu emisiri tuyamwentasyo mu ngero yo kuhinga no kusharura. Okay. Korebu turukuza kwirira okwakira amasomo no kushoma messages z'abantu aba umuntu nabasa kwebuza hiroko twantireba okwajundwe kari aza yibuza tubona nicyo basikananye n'injuno mbweno rya hero naenda kumanya oburunjo bworebero mu kujunwa Korebu okuyano wikiriza Yesu Kristo kuba mujunwa bamagaragaho ubwo bire muki iwe omu kupatikana kwawo ko kora ifone ruguru nogira ngo abotene iso kano basa wende gambro rya hera manyengu ko kujunwa goba mwebi nawo bundi kuyako bataka mwikirize amwikirize izoba nkeri ebare no tebekana sa program message yinkugambira abajunurwe n'abatakajunurwe ningera ntabajunurwe hanga twase mugumo muhanda tujunweje kumarira rero utakajunurwe arozeho arobunuzi arebe oburunjo buryo mu kwikiriza Isaka bomujunu wawe ebyingi nibikorobera ningera gambira bunkora nabo password yo kurwo mugoro no kubo mwesugwa omwesugwa
omurumo gw'abantu nkahatu epice yindi kuvuga kunde woyine bakasitomi 10 babe habisigwa bagume bari 10 bakorondere n'abandi chikuretere iwe tori sarana tori bura kukora abo kuba ine nibeyongera buri izuba munonga rero wota mwene hariho abantu abuturu kunyoye umurumo gwanje no kuvuga eje piko nkaburi uri kurete mbozi wena twaza kuganira ni mugambira isuku n'umurungi kuba nyowe ntambirirwe mu byingi yes kuba imyaka uri musana gutanda kugwana nena takarara genkera tine rubari tino wohondana nawe tino wotongana nawe woine kastomo gunu mukorenga naje wabenwe yakweshisha wihuta musisire kiretero kuturaje n'amagara marungi na nentura nungi umuseji yes kandi kindi kuru kujunwa nibyandikirwe imishorrongo minji by the way nkaba ninshiragambira abantu ngo abatakuzamu kanisa ine byinje bari kufero hariho messages nungi kezina ningambirezi tatito morhanga kukira kutugambira hezo message kandi njanti mwene zibazitazitu kabezi gezabari yaba abenyi moko abatakajon bagabatijana kanisa konka hatu bagaraka bazigambira itu abaru kuzimanya mukama simwe ntongera kugukarho chaplain wambara high school mamweta Reverend Asaf Kabacenga kanoni hakatugira ngo akana hatubura yajangu Sunday service gerageranise na service hitu yeze pichininga y'imotoka kwa kusiyo bwiroza ha service so cyumanyisa ngo ni witu abakuzo mu service Sunday nyonkanye wanisha be ya runyankorera kiga ya shayitano cyumanyisa ngo nanye ni ntuza service buri Sunday ka service ka kwa usande ndije banayiko garuka ha service zendera so cyumanyisa ngo nyojo message nkagireba namazima aho ku service service ya buri Sunday ruyari no kiza imotoke nyinji tuzikaza service buri Sunday cyumanyisa ngo uwo muntu no bogira service umukweze mirundo woro musite mirundena uhurire kigambo cyarahanga ushaba usimarahanga arabo mbere ingamba nabo kubaburengira abutukora nabo umuntu agira hati bari abantu sente zibine hati n'umutwara yo nezindi abo kuba abana banje barabira stage Sunday mbashaba service y'urujungu ha banjango babantegerize ko bangambira najante nanta bahiri sente zo kusimisa navuga naje nambirukangireho nabashango mu muhanda bari kwika cyaca nazi bahereza hata nagarukore yambuza ngurira uwo twire sente konkamante n'umushishe sente mujyanda manya kuzukika yeze sente yes batushabira umugisha cyo nico kubanza zikora n'umurumo gwarahanga nangwanga mjanti aba babebembeze be kanisa amukujangu barya kirini mani tubaka nobwe barya kaci n'abantu abanyo wabamburire njiri okaragamo ekanyo mukore bi nkakore biribyo rero nkatunguka nabashaho bamani bakabimba shashurwa kushikana ba doctor consultation fee y'aba doctor n'imitwaro mukaga 3-2 haraho nabe 10 so atitwe bariya nibagenda nkanyowe nkaba ubu enjire yagumene nemburwa ninjunwa kushika abuna jonwa je 2023 kwezi 10 wanyerze gumamwo yorkwe ni jonwa ni nyetisa ni Teresa no kusikirizo bakumushashara bakabimba muhadora za ndora zabo kuba umutima kugumana nimbagambira nto umuntu kugumana agambira umutima gukahindura tabukwano reba imbere mbajana nti rosha emyenda yeruhebirebi er smart mununga mbakora imyenda mirungi ntukonke mitima y'abantu abakujwara eje imyenda er smart esyo tweri tazo umuntu kugambira no mutima w'umuntu ukaba smart ngeje imyenda y'imuri kureba ubwo umuntu nashashurwa kace yes so really ukwikiriza Yesu abantu abakutubura renjiri ndene bashashurwa uko batakushashwirwe bashashurwa ukaki bakaye baterireho n'ebicwero bihango
byo kuba habwo kuba ruyari bakora umurimo murunje munonga umbantu na munonga ari nyowe. Yes yebare munonga oweshe mwe korebu nibinje byariyo natuganira na nindeba Yesu kwa kore byo kutangaza no kwamurinzire no kwamukorera binji mbwene niyo shonga bwenshi najata nabana babanzije nintegwa kubakurata mbahereze cyo kusimara hanga abo kuba ni mahanyihire no manya oweshe mukerebu nakora n'abantu barimo abajundwe n'abatajundwe arimo ambakira kubeta abana ba boda haza mbwene babe nebigambo binje munonga kandi ebyo kutangaza konkaranga bakorera binje munonga ahadakika 34 ezarenga shaha 3 zo mwabazigweri izoba ongereze nguseho ekirangwe iki necyo kumanyisa umurisa St John Baharwe Parish namanyisa abantu mwena ko mureberezo wankori Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa oguno mureberezo wankori yayemerezo rutayorwe Rwanda kubaho nyincakare ebiro 10 by'ukwezi okwamushanju 2023 okumanyisibwa okundi numwija kubana mukumanyisibwa nchirize ngarike mu kirangwe iki omurisa St John Baharwe Parish namanyisa abantu mwena kumureberezo wankori Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa yayemerezo rutayorwe Rwanda kubaho nyincakare ebiri 10 by'ukwezi kwamushanju 2023 okumanyisibwa kundi mukutegereze ekirango cyagarikiraho tugumiza na program urugendo urw'amagara kandi ninyasigangu abantu kumburiso bwa St John Baharwe matungo kumanyisibwa uko okundi mwija kubana mukumanyisibwa bwenu dakikezo mutwikirize twakire amasumu na messages z'abantu ningira ntandike na messages z'abantu ababo kuba ni nyinji munonga oweshe mwekwere buntuja kubantu mugarikiro uko mukwendera abo kuba ni binji munonga byatwinire oweshe mwe Reverend Peace Magundu oriyo mukama simwe yanjira ati atwarebu atinde customer we mbwenu omurimo gwawe gwo bwa boda nintekateka nogu yes yesire nakwagira mukasheshe ninya namutwara chachi ati ware watandika kutwara bahure abehereza barahanga mbaba kurebere mu bwese gwa bwinji munonga kandi n'ikirungi munonga yebare munonga wishemwe Reverend Peace Magundu uteramkizo umwami wawe kandi mukama nayi bari kubarinda arho dini way to the very Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije arho aturikizi hatu washanga program ne hurikizo bwa dini kandi shiwo ndijo no botegereze antukusima munonga the very Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije ogundina bwa St James Cathedral twakuramutseho n'umucyara wa na family yo na mwebare imirimo eyimurukora n'ubuhereza bwanyu omurukoraho ahambuga nkuru ezebureberezo bwito bwankore kandi bendeza n'imikoro mirungi munonga hati ni madi nakora ifo nakora ruguru okureba ngo umukoro ogwebiro 23 ogwo kusimarahanga ahabwe imyaka 13 y'umureberezo wito wankore n'umucyara we mama Dr. Arsu Mwesugwa emukore ejungu yagenda jomejo mwendi nabacura umunonga abo kuba omukoro ogwo naba nagwebembera mwenti bendeze birungi byonka mwamugutebekana mukama kibakore kandi abantu mwena muzo kusimira umureberezo witabo bureberezo bwankore Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa na mama Dr. Arsu Mwesugwa abo kuze myaka 13 mbuhereza bwabo ticaburi yomwe kwebembera bureberezo nkobo kukwingana obwankore imyaka 13 mbwenu mutafirwa mbwenu dino kandi ogote nakora nabakwetera abantu
hariho message yoweshe muri Reverend tugumize Kenneth Chaplain abwanombe yebare munonga kutukuratira kandi no kurikiza program yeje na Simbo Jules bwa ukorebu Joshua na jati streaming live okurga Kampala. Thank you so much Joshua no bwantira hwizina rumwe kungantu kusima munonga weshe mwichoncho kurga bujaga akidikonari arahaturikize Aneti Kenguru yebari kubayo no kuturikiza munongo taramukiza umwami. Okay, atujikira Isaac okurga Bishop Stewart University okurga Kashenyi Kayanga ukoniyo wabo konka nabarukuno yo murumbara as of now kandi raturukize ugutarga yebare mnonga. Messages ezarabira aha WhatsApp ya radio ya chendanisha tukatonyeza revival radio ni nyinji munonga konka katabanze tushome honche ezina tuja kubanzizugarikira ubwo yasimo ubushobozi bwawe konka bambe oweshe muti yampereza amazina je atujikira Isaac atwa kuri ibiri eseza ambasise okurga Kashenyi Bugamba hariho aturikize kandi yanasima ubushobozi bwawe weshe mwedini twamugambire hwaha the very reverend Canon Nathan Bob's message hariho aturikize omuntu ogu nabamwita amazina weshe makota gampereza na ana admin yebari munonga okubayo kandi no kutukunda munonga yaje tubaguma mbe yongera mani icyo mucyara ogwa akishongwira Joyce Mugasha yabari munonga no kubayo no kutukunda ana admin Marion okurga akati cyacho vikandanya chara najati ndo mbahurikize ine no mukoro ibiro 22 byo kwa 22 byo kwa mshanju twendeze birungi omunyeto Gadson ni mwesiga. Okay, yebare kubayo no kutukunda munonga nawe yanasima ubushobozi bwawe najatu mundamkiza abantu ba Emmanuel Nyarubungu Church of Uganda atkandi nimba kunda munonga arani okay Alian kurga Kanungu ogu n'umuntu witu munonga kandi aturaho aturikize Targari Revival Radio tukusima munonga ogu nibamweta akatuyamba Jonan okurga Rwentanga Farm Institute yebari okuturikiza kandi yanasima obujurizi bwawo weshe mwekorebu najatu mundamkiza abazere banje kurugoko Kashaka no wampere okurga Mitoma yebari kuturikiza wa Mitoma yanasima programu cyo rukora nechamana munonga munywani wanje Mariam Amakansin munywani wetu munonga kandi akundira kimwe Revival Radio mbwenu wagamba Mariam ahahereza ba Revival Radio abo bontu bamanya kandi bamsimira kimwe bari munonga Mariam abo arukundo yawe tugirira mukamaje kuhera umugisha no kunda Revival Radio. Ruth omchujungu aruhaturikize nawe yanasima obujurizi ogunajatu mukama simwe abo obujurizi bwakorebo mukama amuho umugisha aine mbabazi peace mucunguzi okurga St James Katwamba Church of Uganda bari munonga ndo pore senior boda ahachimara mukamukuzi ninjiro weshe mukarebu yakumanya yebari munonga kutukunda pore yebari munonga kandi mukama chikwera umugisha akuna ajirata nasimo obujurizi Caroline cyo mukama konka bambe twatagambiraho kurga na hati batanayigo kuba honest orshaba Nicholas umfundu w'amana aho murembo rwambaranewe bari kubayo kandi mukama chikwera umugisha ashaba Barbara omukiyanja gunawe oweshe mwekerebu nabasa kuba nakumanya nawe yanasimo ubujurizi bwawe mukama no mwesugwa mbamwitana ume kamera ko okay okurga bunenero yebare naume kandi utaramukiza abantu babunenero
Anoline okurugamba rakaceka ugo no munyakaceka utaramukiza abantu bakaceka kandi no mumba ntabatarga Revival Radio go bakamushandaga nayo yabare kandi okagikwatara no kugiremeraho Teacher Patricia okurga bahandagazi aruhaturikize. Thank you so much mwarimu. Okay, ugono bamwetoha ugono bamweta Peace. Okay. Nagira tanashimerwa mnonga nawe narga kachika. Okay, hanashiwe. Okay, ugono bamwetoha. Okay, katubanze twakira amasumu messages zine tujja kubantu shoma boko bezeriyaha mukama yengere kutigirira imbabazi. Hariho abantu aba nabo bamba tukoratara munonga YouTube channel yitu bakora chamana munonga mukama simwe live here Saudi Arabia nabamweta Susan yabari munonga. Susan mukama chikwera umugisha okutamubwire bwawe munonga nuwareba Gadson mukama simwe mukama na yibaroshe mwe Gadson nugo tatagambira hiwarga Bruno Codes mukama simwe na jati live from Kakoba. Okurga Kakoba yibari munonga Kaguta Tyson na jati mukama simwe Susan twatwakurebere roho owishemwe Heaven aha nagira ati nanye ndo mbahurikize okurga Hotel Triangle aho murembo rwambara mugarra mugarra yebari munonga okubayo najata mukama simwe. Okay, enshonga yawe awishimwe yagitunga Bright. Okay, turiyo nturonda abanda hac awishimwe kirabo arwaha najati yebari okuta obujuruzi burungi munongo wishimwe kwero bayine byona Edith na wariyo nasima najata mukame byakora nebyo kutangaza yabari munonga aine mbabazi Peace na watu hurikize okurga St James Katramba Church of Uganda. Musime Edith najirati ni manya najangu nakumanya Businje Anthony najata mukama ahebwe kitinisa abo bujuruzi bwa Mr Kwereb ni nsima management ahabwa programu z'ukugaramu amatsiko bari munonga Anthony umujuni boku ahabwo obuhereza burungi. Okay, thank you so much nagira ati mukama abaho umugisha. Ariya Master University of Science and Technology yabari okubayo no kutukunda munonga sasirabo. Okay, yabari munongo wishemwe najya to good evening Anthony and you have star streaming live from Muzira chanje nyishema yabari munonga kandi antukusima tene bugarukiro nabandi tuje kubantu bashoma mpora mwongeri ukomentinga ntuje kubantu batunga YouTube channel yitu abo kuba ni nshonga bwinjitiriya when message nkezo wotazigambire naro tarushomire obundo umuntu natekateka ngutu wabafaho arizoro mushanju 8 mukaga 9 234 hamwe na 0 mushanju 0 kaga ni mushanjira mukaga 34 otagambire ebiwaye go muwishemwe korebu ubundi kwakubayikiriza Yesu Kristo kubumjunu wamagaragaho. Hello Revival Radio wishemwe ati batamuze naso ngubwagiye ndiyaho mukama narinda kama yabere kurinda. Amina. Ubwo n'umunyano wari bari bagerenyira mu gasojoje nkabutosha ko rwa Rwampara. Umunyarwampara twakwakira. Kansan Saint Kakabutosha kuri nibwo usaba dikoni. Yes. When kore banamuhurire. Bamuhurire. When garanga sikambitangaza. Umuntu w'icyamukaga yarwo yaza Kigali ata ineduka yamani mukama yamahano mukazi. Babine nabana umwana ngo arwo musinya yakana. Yes. Ona tukanga byaranga mbitangaza. Bitangaza. Ngita bazu niganja tugare mu mbabazi. Bitumwe mutafime ubuseruzo bwe mukama ngero kumurinda kandi abamuremera hamubera akaramata. Okay. Atakamurga. Yebare. Mukamwe nkakumurega. Network amnano wanje. Hello.
wishe mwatano wasibota ndi aho tinyine nshongasha niwe sebo ndetse mbakweto akandi watera nkayi ndugumbiya mukamana terwa nyamucinya yes umushema twasima ubuzuruzi bwanyu wabuhoro boshemwe kwerebu nawishemwe kwereba kurwa yabara kurwo rugendo konga titse twayega nkitse minyeto akayisigire Yesu byoro byabe nakora ko jya katesigire sakata kubasa kumara akata kubasa hello Revival Radio Umunyamtoma twakwakira amazina wajamba kwitoha Nyehangane Ivan. Yes Nyehangane. Yari nashobora mugo mushizo ko nangona ko yagamana zari akayimza mtoma na hora naye tegereza ke. Kandi ngenda kuzamara ngo umubiburi yubeshura munano mushoro gwami nakuna. Yes. Nakawase ko nimwe yawasera kandi. Bazuma yara no hona hatmora ngo atira busingu. Maranga mukorebe kutangaza. Amuranga mukorege kutangaza kandi oreba no kuzumva we mmoja fani hatikizwe umwe tuba wanda kutete mukoga kuga kaharaini oreba nguranga taro okay ebari munonga umunyamtoma taramukiza abantu asima munonga Anthony asimwe Yesu mwati bakurungi turi yaho bambela beka kumanya Mwana Pedro negira ngo Yesu niwe muhanda n'abandara. Rero rukiza harwe yaryaho uburundi. Naye barabuzuru zikorebu. Yes. Nite mnyeta ntimontre barangana tukora bikurume natakarozari Yesu. Kode mweta ndarafuke. Arafuche. Kare bana. Hello. wishe mwansoni wanyisebo Yes asimwe asimwe orushaba no wishe mworushaba Dennis ati weni uwo buzuruzi nkobu atari Yesu kawasa tokubasa aho kuba Yesu gangambe ansone ko kugira Yesu azokagira ubwo Yesu gukagumisiraza dine cyo takushikaho yes okubona batera kugira ngo mugira ubuntu ubuntu baha abantu abantu babaheze atokora utine Yesu tokagira buntu tokubasa kandi utakumira nyine bwambo byanjye bukaguma muri mushabe cyone kiburu kwetenga kirya abakorerwa kikuru cyo kubara bahi ningaso watandukuta ekikuru no kuguma muri Yesu ukahembera aza Yesu akakoka barabo ndugumira amerwa byona ukabo buzuruzi nasibogwe ngesa mukwase kandi ninja batakaza ndwe zirya kore buno bwo kubota shamire kuguke Yesu ga Yesu kine cyakobora gukora yes sakundero mu cyabo kuvita cyangwa kirga Revival ko kare nyiracyo buzima. Thank you so much Orushaba. Hello amagara mbijire rero Logamba na mwesa mwese wakuzura bishuri twakwakira sebo bitu nsima wereza wa Revival yebare kusima zona byona nabwo hakwemba bazamuka ahamero mu kwicereza okay shija Inesa Marogo. Hello Anthony wanyisebo asimwe Yesu banarenda Samuel witarana yakashara yes Samuel bana nsima Revival munonga program kezi zitekaho okay kandi ibintu bahongo abatakaje ngo bikeze Yesu Kristo anga yongeye ko abantu amina. Hello yes Anthony wanji ndiaho mukama narinda chendeza narinda banda yes mbanya tarukundi matrek ndi ari kitabo kashonje yes nakshemerwa Anthony amina na urobuzuruzi w'umushisho ko mukama muherezo mugisha kandi wabotesejere Yesu botine ocokora umusombe hangana kora jamanu wamwesuga nakore cyarwenda Anthony wanji orareje ni warareje utaramukiza bakitabo kashonje nabo bariyo bakufurize amina kandi bakunda bakashonje mbaye bariyo yebari munongo kubajwekera rukundo immaculate utaramukize abantu babyanamira abantu bakitora
abantu barwanyangwe abantu bo mu Kitabuko mu Kitokozi mwe bari kubayo abantu ba Mabare mwe bari kunda Revival Radio kandi bakunda munonga mukama kibahera umugisha. Hello aweshemwe ebare kusima bakweto kandi waterera nkaye Pison gavar bishenye bumbire. Yes Pison. Abantu basima bo berezo bo shuzo nabura. So bursani tonto bato active kwega bursane tubantu kimanya. Buzuma. Bursane mwene kama katopiki. Yes. Azantu garuko mama kuro byuzu ko bakubantu manyangu urange cyayemerire mu kikarema. Abantu tukora tema bakora kunkara hange cyakubatire w'ingaro. Yes. Kijo be mukama kumuhereza mu cyakubatega mu byinji. Mayiga mbinje muno. Okay, usinje newe. Teramukiza abantu boko. Okay. Ogu nabamwetoha, nabamwetoha. Teacher Patricia ukorga bahandagazi go oye bari munonga. Okay. Nakaterebe messages nk'eshatu Teacher Chitroncho kurga ujaga yebari kubayo weshemwe teatera amazina jogu konka yebari kutukunda munonga. Okay gona bamwita Mishana oweshemwe Reverend Noel Elki mission coordinator abo bureberezi bweto bwankore mukamasimwe yebari no kubayo kandi nimanya program zone zukwataho konga kuchikaryeje kandi yekwataraho kimwe munonga eji program wenu nebane mukoraje munonga mu department ye commission coordinator abo bureberezi bwankore tukusimemera umuyo rukora mwana wite Reverend Canon Asaf Kabacenga uwano sima mwana wite omjenyo to ataisoshe mwekorebu arwaturikize kandi tukusima munonga ndamchize mchara na family yona kandi nakusimira ubutwanditandaka naweshema hama himbisiwe tichabwambara high school abwemera umurungi munonga emuri yo mukora anti bendeza no mukoro ogumwineyo tebero 24 ebyo kwezo ko kwa mshanju beja kwambata isa first lady mukamukuru wihanga kandi minister webibwegeze nibyimzano obwari kwigura ekizimbero gatwa chamano munongo buraro oburi kurebekaje munongo buri kwisaranga ekitina sawa ikahono osima omurumo gwaba obis ogubakozire esente nyamwinji esente mbweno reba ngu abana abari kusima emerumo nahi barabire nibarunje bakargamba high school bagenda ranga yabakwatiraho yabereze imbabazi yabereza sente hata bariyumba garaka hibari girete barkwebwa warebe sente zibatera hariya nizihisaranga ikitinza kandi kizimbe kirungi munonga mbwenu weshe muri Reverend Canon Asaf Kabacenga na head teacher staff bakushitama buciko bukuru bwa board PTA nabandi tibendeze birungi abo mukoro. Okay ahubwo najati yebare program oweshe mungu bwaje na mbamwita mwesiga okurgachi yanja Angela Mwesiga kurgachi yanja. Thank you so much Angelina kutuhurikiza amon natamba omburiza kurga nko konjeru ndo umbahurikize utaramukiza abanko konjeru mbwenu tebendeze birungi byonka oguno bamweta muramuzi Edward okurga akabohe wa petrol station Total yebari kubayo no kunda Revival Radio kandi no kusima ubujurizi oguno bamweta Daphne okurga kahoko wa junction Nyakajime Rukungiri yebari kutkunda umunyarukungiri kandi mukamachkwera umugisha omburize ryapo reba kirango kanyisije wachura kandi kitwaro muringo murungi n'abakoristayo ndebendeze birungi byonga Eliabo bana nuko guno mburize kurga katojo baharwe
yabari kuba yitaramukize family yona no mwahure Reverend Nathan Kabundu mwebari no kutukunda mwebesa mwine kishunju najati ndohomba hurikize ruwebishuri aho no hahari yabari kuturikiza Daniel okurga bwizwera yabari naiwe najati mukamasimwe asasira Rose Chempara Chempara tayo kwisingiro Chempara nayo kwisingiro yabari kuturikiza naiwe tukusima mnonga wagamba Chempara mbentigumano omwahoro wagireyo bambe twakuramzeho konka hakariyo oweshemwe Moses munywani we Reverend Moses hata bakamutwara ngo nakatojo uko muri isingiro ari Steven Twesige yore mnonga kandi twakuramzeho mwahori kurwuko muri Chempara ogo nagira Ervin kwikiriza umunywani wanje kurigaha Ervin Electronics London akedo murembo rwambara twakuramzeho mnonga taramkize family yona mami na bobona barukunda Revive Radio ogo nabamweti maturate narga kashanyarazi university na simo bujurzi bari mnonga Saison bwereta cyoba yebare kubayo shana hatu mention inje mazina gunga because ebintu byansinga man Jacqueline nagira ati ndoho mbahurikize kurgabwizwera okay naguna bamwetoha ngwe natanziza kumandisha amazina abo kuba Lighton Benz yebare kuba umwana wanje obaye Lighton okabura kana kuramzeho mnonga yebare no kutukunda Joyce Mugasha bagumana beyongera man shemererwa nebindi mcharo guno mweshongozi kandi mukama akamurize shunche cyo yachikozesa ntukusima mnonga mchara Joyce Mugasha kandi yanasima abantu yanasima ubujurizi amanyire Yusufu amazima nanye nashemerwa abo mushijogu Jonan yebari nagira ati ndoho mbahurikize ni mpurani nyenda mbarebe live mbwe naberebera mu studio amukamasimwe nagira ati glory be to God okay kandi ababona nabamba tukuratira izo comments zituriyo ntushoma kurga YouTube mwento basima mnonga kandi omanyiseho nondijo yakubasa okuratira program eji inene case yajimisinga today tomorrow nabasa kugitunga nebinde biro program egite kurgaho nebero hombwe no manyise yakubasa kora okutunga program eji no kongera kutukuratira abantu bashatu bonka tugaracho mu studio zabo kuba nindeza ikashaha ina kandi tushime kuba tarachi okuhendera mwene katwakiriye bashatu turebe Hello wanje wishemwe nini mwese gwarga natera gwizubwera nahuro bwo kumushisha mwese ntanye nanisha bahanga njunwe najunwa najunwa mukamasimo wishemwe wajya ngomba kwetoha mwese gwa Regan kurga bwizubwera mwese gwa Regan kurga bwizubwera mukama naye barokujuna kandi oyengere kumwe kwatsa icwata hamwe n'kintu cy'amano munonga mazuma nyenda kwamiza ngoko businge niyo buri tungo niyo ri okushemerwa no hayikoro uko kwete ngumunsi byona mazuma na horobo bwo kumushiya habigire kanisa yawe neha munywano wanje Regan all saints hatoze yo bagambire ugambira umburuzi utinyone ikiriza Yesu Kristo kuba mujunu w'amagara ganje tukande impuriro bujuruze nubwo bunkozereho Revive mazima kare murarege kare bambi mukamasimu ibintu byo bituru kubantu wenda hello Revive Radio amagara mbwijire umutizindi Asoni wanjisebo ayo watansara nayo washika nano mugenyo gwe twamwakira buzuma wamuhura namuhura buzuma ranga nakore by'amajero byeye wakwata muki
bene mazuma icyo nakwata wisangwa yesigera hanga abase kubana we yambera umnyambabazi. Okay. Aporo Changaga. Yebari. Hello. Chendeza radio. Ndia osebo. Yebari. Chendeza ho radio. Wagambo na Frank Rugazi. Yes, Frank. Nasima program y'umushije ogwe. Yebari kusima. Okay. Hello. Yabari kushereza Hanson. Yabari kusima sebo ryoha kandi watera ngahe. Nabanye tabakasha bumwe tugatonje wito nakacwango muri turuhura. Twakwakira akacwango obe. Hanson no mangu program yawe tinko difero. Yabari. Nyenda kwamiza umushije ogwe nabahurikirize. Ngo no bagera ubwo yicereza muno kumanya cyo kwenda no kuva omugumikiriza no cikuru no rate yicereza mu yamanye cyari kwenda kandi yagumisariza arahanga yabo mukora Okay. Hanson kusima kweta abantu nkabo nembabazi batwegise nyoni impamya Hanson ayintandikira urugendo niwe ine cyahindukira humbine mu mukazi mawutiyo nimba byumukiri kake ninza kwera ngo mana ganje muze ya hatari mawutiyo kandi nimpamya ngona na buri kinyine hata ndace kurga yidara ryo kozeswa nkikoze mukama simu nembabaza Hanson nkusima munonga yabare banyeta bakasaba wito nakashonje taramkiza bakashonje mushije noro bujuze nawe yabuhereza nanje atinye namatsiko ninja kurwa umurengo ninzo murundi ata no mukazi ibiri kwetenganije kubihereza yuni mutwara cyo official ibyo nibe turi kwendeza kandi mukama bene we yabombekera umukayanyo gutona to wa muheru kamuhereza umugisha tutende asimu Yesu Muchunguzi medadi kuruga Kigomero cya Chove Uganda. Kigomero neshangwa nkawe shemwe. Mwashangwa mu burisa bwa Kipero kone atidiko na Resa Sankore Desis. Wa umunywano wetu kandi umurebirizi. Mbe na mufuritize kerebu na muhorera natandika nahendera nawe. Okay. Nahura kusima ruhanga mbweno Yesu ni murungi. Yesu ni murungi biro byona. Natandikani mwe nahendera nawe nakwengera kujunwa. Mbweno bujuruzi bwa kerebu bwa ngaramamani. Bwagaramamani ubuzima. Mazima abataka mu kwasira ba muri ko mu kwateho nanye kugamba tanga kanzamuraho mutakisitaka mbaraho. Otiyo. Ne muhero bujuruzi yankorire birungi. Ibyo kutanga. Nabundi ntije kuba ntongeraho mukama murindamo amutungure. Yes. Kirungi. Yebare munonga kandi wekirungi munonga mukama kubase kana ebaro kwihaho ayiwabe norengo mwete burukuru orgamu bataramikiza abantu ba Sausankore obureberezi tateto maranga ahabwo bureberezi obwa Sausankore Right Reverend Nathan ahimbisibwe no mukazuwe kandi tubakunda munonga agana makuru marungi munongo kurwo atateto maranga Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesu gwa haturikize kurga Addis Ababa Ethiopia mukama simwe murebereza kandi yanajata mukama naye baratimba hurikize je munonga mbwenu kandi ntukusima mukama naye barukurinda n'ubuhereza bwawe ntubusima. We are proud of you. Kutukuba ntoro murebereza wita natujwe cyara nkoko na bamutorana abari muri kikorwa African Union kandi bayimbaganira nshonga zitari zumwe na zumwe mbwenu kandi erizoba nabwe yanagambaho n'abantu nyamwinji okurwo mahanga gonaga Africa naboreka eberahanga kukora kukira munongo mbientunguka no kurakorana mbwenu noreba ngo itonkankore diocese twino kwesima kwa manu munonga okushanga ngo mureberezo wetu rahanga muhereze obushobozi kandi yabwejo nsaje yabukozesa
mbweno taramukize aba Addis Ababa no butari kumanya ururimi rwakwijunisa omureberizi kunkanti tekatika ngu urinyankore nabo bakabasa kubamba ruhura amahoro nyankore nitontwenda ngo dominating noma abaganda kuba kwikoye biceke byoko wenda ngo Ruganda rwije kuno ya Abraham aherazo rukoze sembwene tontwenda nyankore nyankore rezebura hamwe konka ntwendeze birungi kandi mukama akurindire yoko akureteje ngo kutwire wenda bakireba amakuru marungi agwakorebo munywano witurusi kirabo yabare kuturikiza tukusima mnonga mchara Joyce Mugasha twatwa muri ibiri yebare mnonga owishe mwedo Thempumbya deputy head teacher okurga Bishop Sigar zo Morsheri bebare kubayo nomurimo murunjo gumurukoro kutwakuramtseho taramkize staff abeji abazeire nabantu barsheri abarukunda Revival Radio katagara cyo mu studios omudakika 5 zonka wishimwe korebu nazo twine tuzejunise usima batera amasumu twahirwa narahanga yakora ibyo kutangaza twatungamo wishimwe regani okurwo ko mu rwizi wera we abatakayikirizo wahigura kandi yamwikiriza bwanyuma yo kurura ubujuruzi bwawe mwene mukama naye baro kujuna regani kandi tukushabira twendeza ebirungi byonka umwana wanje owishimwe Perth muzora twakuramtseho mnonga kandi umwana wetu yabare kubayo no kunda Revival Radio owishimwe Lydia Setara okurgaho murongo konjeru yaroha turikize wishimwe Shira twatsi edite cyabwa Proba Town okurgo mu Ribindi abantu abatukabaheza mbwenu ibasime nebigambo bya byamuhera tutaye amasimwe ebembezi wa program eji jenungu bwaje nakushemererwa mnonga kwantura ninkura ready eji mwagitireho nisimba Bishop Munonga ntine bwarikiro yari munsimire arahora wenka kurikize mazima okutwereza umugisha nkugo no bakubatakozire kindi muri angore diocese yes because nyoweji radio kuyagireho nkatuninga Revival ni nyira amashanyarazi ngarura amashanyarazi kongeje zibe kinyine nobwire buco bundu kujihurira habo gukora incera kare nimba nahuriraho kaca abo mukasheshe konka mugambire ka mwaka ni mukunda mnonga automatic kubusitiyayo ni radio yitu kandi yanje ninunje mnonga yabare no kugikunda oyikirize nsime abantu ababaturikize yes kandi shaza radio zanyu zabanke zitu za Cathedral tubatwanurwa kandi shahaza wayo mwene shana muje munkirize mumpo gundo mugisha ngarike mbimare yabo kuba byabikiri byinji nsima batera amasumu nsimo go wajunwa nsima bahurana esumezi yanyu tuzitero mwezanga mutabananda gamba ejame gumaho abarakwata konka abarakutere simekara mu konka nabaturiki yahurikize no bakubatatera sumura hanga mukwase ayitegereze mbena umujurizi banje ko nani ngamba ranga yongere kumujuna no kujuna abatakajunurwe bikirize nsime ngarike muno kusima abantu binji konka ni kusima nako basima ni manu bwira konkareka nkirize nsime yes nakusima umureberezi witu wankore kirize musime naye bari kutera program eji yes nsime abahure bakasidra kwa nakwihari omwe kusya wa muherute ndabamare ko baheze konka kukira munonga ariyo abahure deno hariyo no bari abahure bona nkaba mu banywano bawe abakasidro yabinje no banywano banje nka wishemwe no were eriki nka Reverend Canon Newton barija no morano abakiyanja haze cyana mukundire munonga bayi n'ubujuruzi nko bwanje kandi icanda cyo nabagera ha ko rumanyikiriza mwene mwije munyeto guno murundi bagambire kunaje n'urwe nkari kaki kuba byabikiri byinji byabiri binje so abahure bagasidro no eriki Asaf Kabacenga yes Kanoni arahumburzi tamwitite mano wa Rwentanga
karga kasidro hari munywano wanje yaza kashara heje ya Rwentoragara mukora atarwentanga kokani musima kumara munywano wanje tukatu na program tujihurira munonga akaba yajingambiriye ho twije tucaza mu program je konka twagumara ryibanja insima rahangerizo bari yashira kandi ngarike mbashabe ngo nankine byingi byo kubaganda ranganeje kutaho gundi umuhanda naje kubashoborera abantu yeso kwa rukujuna unkirize hariho mwahuriye munywano wanje ubona gambiro wangisire Charles mukundane ari BSU imukunda munongo go mushija mugufu hariho Reverend Thompson abaho ari Sabadikona hati Bugamba imukunda munonga n'umucyara we ni mumanya n'abana be bashomera junior abantu buganda geta ho mukasheshe hariho harabahuri bakasidraho basiyaba hariho Paulo hariho agura ijuka akajya ngo tayine ba OB na warinkanye hariho Reverend God no we byo bwegese ni mukunda munonga abana bajyana bamba mu ngambira yishomeraho hariho Reverend w'umukaze gurukura ruharu vocational Dokasi munywano wanje kandi muranwa abacaci nibinja utinka abamarayo abataka biciyanja sero ahindukutura abakurustayo mukuru we cyanga nimbasima kandi nimbabazamwe bari kurikiza program eji kire kukarbaho turagaranga ka toyengerera hangana ija kuteraho umuringo go mutano simo mukazi wanje na Marioni ututambira mu rugendo ru myaka 19 hati ntubara imyaka tukajaguza turabeta ngubwaje orija mukama benwa Steven itumorija turanga yacu turinzire turajaguze imyaka 25 mushwere kutwagitwa tukaturiya boro munonga ubugenyi bukabutakusiya abantu 50 kanyenda kusimaranga kandi tubaze munke mirundi 5 tugire nk'abantu nkarukaga ranga naza kuchikora so uhumuri embabazarhanga nizukora yabare munonga weshemwe korebu kandi tukusima munonga ahabwo kwija no kwikirizo kwitwa kwawe abandi ubundi bambaga mbere ugiro tubona nimbabasa umushanga byayanga konkiwe tukusima tene bugarukiro ukureba kandi ikirize ukwitwa kwawe nibinje bwatubaganda ranga ebyakora ntwenda kwamza ngo yongere okumwesiga no kumwekwatsa abo kwa nibinje byakora bizemu nibinje byakorere neka yawe nsimo mukazi wawe n'ubotejana uko nkaro haturikize naye baro kwangana abakaza nkabo kutandikira arzoro akagumane iwe nabake abamwe ubundi nabagumerwa abandi areba ngo ubwo rutakwija kubasa na responsibilities nkeze zwana utagambera uryabyawe orukuryo muka no far barumuna bawe icyo nkiba kiri cyo kutangaza mbwe nawe abeire cyangwa munonga abanyankore mbaketa ekibaju mbwenu nayibare okube kibaju kandi mukama kimuhera umugisha nsima abana baweshemwe korebu mwebare ne mutamutrenteje mukammaramani nakora ifu nakora ruguru nashubura navuga boda siba muyagogo gwa burizo basibanguto ya burizo icyo kunkugamba abantu abaturikize mbacyetegereza okushanga ngo burakanya oriya hanguto imuranga nabamo amukorera ibyo kutangaza mwente basima abana okumanya umuzere wanyu ebyaro kurabamo kandi mukamwihangandara barumuna bakorebwe na family yone mwongere okumukwaza amutamucenteje no kureba ngo makwatanze kubese aho ikayanyu kandi tongera no kushabira umuguriso wanyu wangira ngo akiro hariyo myaka engahe wishe mukorera shanju nebiri iwe ne myaka engahe hati myaka 4 mbwene tumushabira kandi mukama itaro cyumuremo iwe mutahwamana mukajya ngo ubundi atakwija kukira yimumbyiro kwikiriza kandi sharanga umurinzi rege myaka yona tokamanya nakora ibyo kutangaza kandi na mujuna tumushabira kandi nsima narango kumurinda neje myaka yona imyaka nshanju parasi tiyo kuzanza ahandi no kwendeze birungi radio ne yawe
ranga agumina kuritaha no ija no taramutseho no nano gunde n'indijo program neja kugikwereza iyo giro kwikiriza kandi mbweno beno kimangu no ija mbweno humure kandi sima again umureberezo witabo ubureberezo bwankuru kutora n'abantu nkaba akabarita abakozere cyangwa amagaraga bagenzi babo twantereba Regan na Junwa mbweno nsima owaheguru angarike wowe shemwe munywano wanje nakwita Reveranda haza wishemwe tumuhumure tukamanya mukamba achikore nawo yes munywano wanje ituma Steven Senior Mburzi agu no munywano wanje kurga kari ibigambo bibyamuheru entande yarukomera abaturikize yarukomera eminyeto avuje baboda baryoko nkamunywano witwerebu abatakajundwe abantu bakuru abaturikize nko mwebembezi nko muzeire nikiba kiri kikuru munonga kandi ahendere natishabira itahi neito zo kumura nakwakira umburuzi yebare Anthony ani ngero kusima kerebu no ujuruzi buyatarabyamo hanyuma mushororongo gumwe uburyo mbagabe bakabire shura mushanju mushororongo gwa mwenda ayitushanga story y'ababembe bana ababiri baryaho bakagira ngo bishinenke kitushitamishaho kusiyo buturafi konka ko batahira muri sisera bashanga ibintu biryaho bari abanywa umushororongo gwa mwenda bagira ngo bwanyuma bagambirana bati ebituru gukora tibikiri izobere nizo barya makuru marungi hasa tunami kuturareke bwatagurukana twija kugibwa hekeneso nahabwe cyo mwije tugende tugambira abo munju y'umugabi kama wita simu tuchwangu hakusanga ko mburzi nkanye rero ni communicating na bishop konka habwa makuru marungi bw'inkumanyar kerebu cyinfosingire kugira ntikamuhandikire text message inbox ya WhatsApp kumwirisiya cya kerebu kandi niyongera kusima umurebereza munonga abo kuba ayegarira hansi munonga rero yafayo yagaruka message yanjye rero yagira tumugambira nyohereze kishana abo kuba batakumanya korebu yasindike kishana cyohereza umureberezi yagira tuno umushendekereze mwe ni proxy marahanga munonga abo umureberezi kugira ngo tukwatanise kumwe umurimo bwo kuburira ingiri ondije nagira ati bitwogo nuwo namwe ningira nk'abandi abacurano bagira ngo mburuzo wo gutakutina ku ngarbire ryizo bari amakuru marungi haza mbiri ntakubasagaho namera ekindi kusima kerebogo ni musima no mukazi we nkiryo mu cathedral kutwabire twara mission ombyanga shaba bishemwe abakubasa kuri samisha nazi ureba umuntu yaje atumumpeho bana undije atumumpeho bashatu undije atumumpeho mukaga konkizo baryo kuzo mu kiyanja misha naza bitwabire twatwine kereba kanjira tumwine bangaye twine 30 atubona mbareto muka tubaretaho atutekera cyamushana turya tunywa ari utwabire twine mukadini uhumwire tukarebera kutangara turi mu kibuga cya kerebe ninke bintu batabigamba kwayo konka kerebe ubyanagamba atinye n'ubujutubuju abo kuba yinamaju agashakirwemo abatagasembuye kandi kinkumanya buri muryango yagambiye 10 mukaga tari umuryango ujya hasi ya mitwari 10 wanje tugaro ngweno gona maju waika wagareba tukureba kerebe go hatu ubatamara yogi akanyura gamanya kinkwikaho nijuka story neshka harazire ndeba gukora kwa ruhanga nibo gukora kwa ruhanga kuryo kukutangaza ngwe naho kerebe ni kusima no mukazi wawe Mariyoni kandi bakaba banywana banje no mwana wabo go bamunyeta namwemerera baba banywana banje omukazi we Mariyoni ndukufurika ninza mukora ya nyebembera rukumfurira nijana betanye no kusima bija no banywana banje konka ahagiye icyo cyona nabo burungi bwo kujunwa bwenu ikinkwenda kubahiga bahurira ubujuruzo ubujuruzo umuntu takubutahungwa yerate kurekana na butahungu bukagiro ndijo bwakomora munonga nambwe nasima umusigazi wakacwa ngobe yagira tananya hinahika atiniye manyangu ninza kujugo mukazi wanje atiniza ko yanjura yahurira yagira mana kuko nareba rango akorire korebu na hata najirata na hata nakikora kandi simo umusigazi bana umusigazi bana tiye ko yanayingana mwese warigane okurga bwizo bwera wikiriza Yesu nkumuje wamagaragi
abandi no batagamba konko kwikiriza Yesu y'icyo nkimara byona tariho kindi aho kubasa umweshongozi wayishongwire cyeshongoro cya 2008 akagira ati Yesu niwe wenka uwunshangira mw'ubusinge no kushemerwa kimanyisa ngo akageza ibintu bingi yakoroko no konko businge bwagira buta bwabura okushemerwa kwagira kuta kwabura konka abwanyuma kiyamuzwire yahereza ubujurizi nabwo n'ubujurizi part of testimony Yesu niwe wenka uwunshangira mw'ubusinge no kushemerwa kwebara kutwakira twagambira hambo za revival yes message nanizireba nezimwe zotashoba ni nyingi abantu baba bariyo bari bingi abantu benje munonga tukabaheza mukamuru kora nakora yo kire bunkaganira nawe nacyo twunka kikabasika hatinka kwateke baro nabara najya ntibisho umuntu uri kuvuga picha kanjuro mutwaro nanywa hwa marwa aresa hwesigara azombakasi hona picha ne basaka bura kutasi mutware ibiri rero ngiye vugire atanagira ntikamvuge pi natandiko kusaving aho ko umuntu wabara utiki baro picha ne kutunga ngo kitajivugire imyaka 16 takosha gasandi naija picha yaje parking aho akasidru bashoma no mukazwe abahekari picha nabana ora abashuma akika yatandika gukora izindi umwazi ayargira umucyaje tikimuzibire kubaho tikimuzibire kurebereka icyo ni nyongero kukisima umurebereze ni gusima tine bwaciro ingusima nyibuze nyo ni nyuwa kana ngo nanyinki ntangaza kimpa ni ndaka message yanje aha kwandika message erizo batayitwara nere akajigarga manya kamuhandikiro rwa kabiri excuse me yes hata ndisande konke byona yagizirata yabikoziri kandi ubundi ni mugambira atakumanya konka bwo kunyeki kiruzamu yamanya ngo kindi yo ni ngamba kirumwa amasuku yes kandi insima rahanga kugira ngo nacyo yakehurira nebi nango bwabiri ya YouTube yanabyerebera direct yari bakerebe noha abo kuba ni byebyo mukama kuyiha umuntu umucucu kamanya mutaruho ndijo mweshongoza atanaho no mukama taruho ndijo taruho kubasa kwese kandi ngo amurumuna wogo mwahurewe nimanya kuko wonka murebaho ushanga hata nawo mukaye yabo abana barabatyo hatarumwe umuhereza mpuro kusimaranga mnongo mwebare mureke tushabe kare mukama rango wembabaze tatito mwana umwoyo rkwera ntweto wembabaza abo koze tugirire watuyahita kurigire watuyisa amazina tagagizire twabire turye cyo kunugo nk'abandi konkabwo kwesiga mukamaranga atatu twihire mu abantu nito mukamantu tugamba abandi bahurikiriza ntoro kusima mbabazi toro kusima abo mwana wawe Kerebu n'umukazi wa Marion nibyo babasise no ruzaro rwabo ntukusima abo mureberezi kutaho ready age n'inchikoze eburire ngiri ombigambo yaburire ngiri umujurizi yaburire ngiri ombiyeshunguru yaburire ngiri everywhere tunjiro kusima wa Anson Bright ababaryaha nibatebekana sibyo me wene mukamara hangwe mbabazi byo natwabihorra haza kutukubihorra tunjiro kukundira kimwe no kwesiga tumanya ngo niwe taruho ndisho mwene tukushabantu kweshengereza ntwaza kurwa mu studio y'iki kugenda kuba twebembera ntwije abantu kuba twebembera twantugarakayo n'abana bawo byo mu musyo mukaye studio y'iki obeni bagumugirinzire radio yitegumeho orikamu ahorore mu kimwe kuhumurira mu kimwe nshabiro umwana wa mwese gwa Rwegani uwikiriza Yesu commission wa magarake umusasire byasisire byona kandi umuhereza w'umanzi buko yanjoro w'umuhereza we patience bihangana umburizi wa All Saints Church wizwera amwakiri shabira bubona babina amasuko gumwana wagira atananye nshwire tani manyango niza kujya rwembabazi buzimuzigire abo kuba niwe yayisiga Dawudi ke yahereze kushobora cyarwa kimwe zabure yiga nabire nimwe yagira tumwe n'inyumusi y'amisho ganje abungwa tokuyerwa kwanje nukuza kuragaye konga yagira tokuyerwa kwanje nukurga hanga wahangira iguru neza nambwe niyo turukwimukiza amisho twimukiza plan na programs twinde twimukize ibitushubire mukamaranga tata twimukize ibyamakagite by'uruzaro rwitwe ibyemero umuntu uhereza twimukize ibyengendo twimukiza n'abazire namwe twimukiza umuzire wa Kerebu tumwine David mukamaranga tata mukirare mbabazi ahamyaka ejo umutamise byensi umweshongoze mukeshongoro cyankaga na mukaga twunde baninde bumusharaba mukama Yesu yaferira tintamwe ibintu byone by'umunsi mbere yabanke bitine mutambo umutamise bibyo munsi byarukureba kandi nabyo butamwinire mutambo hamyaka eje yajayaniremo mweshongoze mukeshongoro kigana shaje namushaje atinka afisa bushimyaka mingi atumbwe nduhire
kamaranga tata kijwe nawo murre omwahuro gwe yabana burengiri ko mutabani harebere kimujuruzi nawe yongireho kugira tata kabari yatkonka mukama yija yamujuna kamaranga tata bakiriki umuturinzire turi abana bawuranga witu tereza imbabazi zawe zitebe imbere kandi biwaraganisa bukunda nayo tubirebe namisha gitu nangwa n'abatureba twena batweta bahirirwe abo kwesiga musimu hago kitenisa Yesu Kristo umujunu witu amina mukamana yibari ntukusima mnonga yibari owishemwe ituma Steven yibari munywani wetu umugenyi utatu ino studio za Revival Radio owishemwe korebu ntukusima tene bugarukiro kandi mukama chikwera umugisha owishemwe korebu muhimbise okurugaho omukiyanjaraharo obujuruzi bwo mwabuhura ebiranga mukorere kandi nyisiga ngo byakora cyangwa umunonga ahamagara ganyu ntabasima babaroho okutandika na shaha ibiri mbwenu ndetwazo muri shahi na nichtreka izo nzuba ziriye mbabazi aha kamera kandi umuntu otsteireho umuhereza munywani wetu oweshemwe Bright ni musima ntukusima tene bugarukira munonga yatera YouTube yakora umurimo murungi munonga kandi aine nyina namukunda munonga weshemwe Nyakato Juventa kandi akozera umurimo mahango munonga mucunguzi twakuramtseho okurugo ko muri cyakashambara okurugo muri chami rahama ntungamo yabari kutizare manzi hariho abarumuna nka oweshemwe Olenius yabari munonga okuturikiza abanywani be hariho aturikize kandi nakora umurimo muhango munonga Abbas Musyaba hariho aturikize ntukusima tene bugarukiro munywani wetu Rizi Kembabazi Elizabeth mbwenu mbarufra mbugufu bariyeta Liz konkane Elizabeth yabari munonga Kembabazi okuturikiza nabo banywani bo kurwo muri cyakashambara muri Shamerahama abantu ba St James nabakunda munonga okukira munonga minyeto Youth Fellowship mwebare kubayo no kumukunda mbwenu nawe nantashikiza ubutumwa bwe kandi mba ntakora buringaniza nomanya abantamba abari inyuma ya kamera mbwenu omwe kandi ko kubotambara nsingire no botata mburinganiza nakakikona konka ntumusima munonga ahabwo murimo gwa kutukora mwebari munonga bamba tukuratira aha YouTube mwebari munonga bamba streaming live at www.revivalradio.com mwebari munonga bamba turikiza radio zanyu mukama kibahera umugisha munchirze mpendera program eji kandi nanda Anthony mjunungu bwaji tomukashije ntobaturwa bayisha 12 abwemba bazaranga tomana gate tukubasa kwitu izo nimba bazaranga kwa kusima ntobaturwa imbendeza ekiro kirungi mukama abandindire Shongore Israeli terakari niwe Yerusalemu shemererwa mukama kwire bajazabiro ine nabazikubawe yabanagaero shemererwa muri mukama ingaruka ninjira mu shemererwa muri mukama n'ingoma niganje shemererwa muri mukama nawe ariya kuhebya umutima kwawe ikwetenga shemererwa muri mukama ingaruka ninjira ngo shemererwa muri mukama n'ingoma niganje niwe shemererwa muri mukama nawe ariya kuhebya umutima kwawe ikwetenga bijuma emzeitune buzira mashta
we